Tono turaiguire kwina andu marenda kuoya bia cia murimi mathi makanengere tuli anime andu aria matwire matunyamaragia igoti-ini ati riu nio meretwo moe ciringi milioni 560 mbeca cia arimi ati mekire mihuko ya nigetha moke kugia murimi iyo tutigitikira uguo na ithuĩ nĩ twarega na directors ayothe nĩ marega mauga atĩ gũtirĩ hĩndĩ kũngĩtĩkĩrwo mũndũ ũtahetwo wĩra nĩ mũrĩmi atĩ akauma kũrĩa athii agoka agaikarĩra gĩtĩ agoka akanjia kwandĩka invoices cia arĩmi magakinya ciringi milioni 560 haiwezekani haitawezekana. Ũndũ wa kerĩ nĩ tũramenya mwaka wa gatatũ nĩ mũkinyu kuma rĩrĩa twathurirwo nĩ arĩmi na nĩ tũrenda gũcoka kũrĩ arĩmi amwe aitũ ta zone 1 ona nĩ twĩkĩte ridge meetings tũkarĩkia na tũkamera ithurano tureka. We have done that na nĩ tondũ tũtiretigĩra gũthiĩ gwĩka ithurano tondũ ũcio nĩ wĩra wa mũrĩmi na nĩ haki ya mũrĩmi gwĩka ithurano na kũrũgamĩrĩrwo nĩ andũ arĩa arenda kwa ihinda rĩa mĩaka 3 na mĩaka 3 yathira tũkagĩra mandate ĩngĩ njerũ kuma kũrĩ o. No wĩra ũcio nĩ wa mũrĩmi na bodi iria ekirite in place. Ucio tu wĩra wa T-board ya Kenya. T-board ya Kenya wĩra wayo wandĩkĩtwo wega watho-inĩ wa T-Act number 2020 harĩa namba 5 ĩkauga maũndũ marĩa magĩrĩirwo gwĩka na hatirĩ handũ yugĩte atĩ T-board ĩkorwo ĩkĩrora ithurano cia macani. Gacoka ngenda kũria kĩũria kĩmwe, ithurano cigĩkwo mũndũ ũrĩa ũngĩmenya wega rĩrĩa ithurano igĩkwo nĩ Omanga? Nĩ Omanga ũngĩmenya rĩrĩa ithurano igwĩkwo? Ona mũrĩmi angĩigua atĩ ũhoro ũcio wĩkĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Omanga ndangĩrara toro tondũ nĩoĩ mũndũ ũcio harĩa anatũgeria na tũtingĩcokia kara handũ hana mũndũ ũngĩcokia kara nĩ gekũmunywo. Koguo niĩ ngenda kuga twaruta mũkana kwĩ mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Kahiũ angorwo wĩra ũcio nĩ ũkũremete wandĩke marũa wandĩkĩre mũnene wa bũrũri ũmwĩre wĩna interest ingĩ macani-inĩ na koguo ndũngĩhota gũkorwo wĩ referee mwega na warega gwĩka ũguo arĩmi aya na andũ arĩa marũgamĩrĩire nĩ mekwandĩkĩra mũnene wa bũrũri marũa mamwĩre ndũrahota kũruta wĩra. There's one person na sijui ni accident ya aina gani hii industry iko nayo. Ya kwanza tulikuwa na Mokorino ambaye hakuwa anajua mambo ya majani chai. Hiyo mnajua? Ile Mokorino kutoka huko Molo. And in fact I'm thinking out of this meeting now we should ask that any time that a chairman of TBK is being appointed, appointiwe kutoka kwa majani chai. Mtu ambaye anaelewa vile ile shida tunafanya nini? Tunapitia, si ndio? Sasa unaleta mtu hata kwa hakuna chai, unaleta broker ya chai. Unaleta broker ya chai kwa majani chai? That is not right. Directors, is that right? No. It is not. Mimi yangu nasema na nitasema tena. Kahiũ must go. Kahiũ must. Hii mheshimiwa uko hapa. You know, this conflict of interest inaonekana His Excellency the President hakujua wakati Kahiũ aliappointiwa ya kwamba he was a broker. Yes. Ni kweli directors? Yes. Na hii tunasema mchana na sisi hatuogopi uchaguzi, tunaogopa? Sisi hatuogopi uchaguzi. Uchaguzi hata iitwe kesho lakini iitwe na mpangilio. Yes. Hii mambo ya Kahiũ ati anasukuma ati uchaguzi ati tufanye AGM 2 na ni pesa ya mkulima, hiyo tutakubali? Mimi nasema hivi kutoka hapa leo hii mkutano. Kahiũ moves on with that agenda and we are going to call our farmers to the road. Yes. Yes. Are we in agreement? So what we are saying mheshimiwa, tafadhali fikishia His Excellency hii ujumbe. Our directors wanasema kama hatuchaguani tukitoa rate ya bonus, kwa sababu mtu anataka ifanywe mbeleni, tutaenda barabarani. Au ndio tuiguithania? Kade wiki. Tuhamwe. Mnaketi na TBK and TBK ilikuwa a complainant kwa hiyo kesi ya majani chai, si ndio? And then wanasema watasimamia uchaguzi
I don't understand how people operate because there's no commissioners in IEBC. Ama wamechaguliwa? Sasa wanasema ati IEBC itachagua namna gani? Kwa hivyo kuna njama wako nayo. Wako nayo kwa sababu they should be more intelligent to know that there are no commissioners at IEBC. And they should leave us as independent companies to do our own thing. Ama namna gani? Kwa hivyo hapo wakili hatuelewi hata hiyo TBK yenyewe. By the way, lazima mrudi kotini muulize hiyo maneno. Twina kieha kinene ni tondu he handu arahitana, ni tondu mitaratara tukoretwo nayo ni tuhete mbeca njega kuma ile factory cia mbere cia KTDA mwaka uyu niguo turarorete kuringana mathabu maria twikite tukuriha mbeca iria nyingi muno in the last 60 years. Ucio twihurira ndo orocio no andu ange mamenya mbeca ni tukurihwo marathi maracokana thutha marajia guthondeka uria mekuria mbeca citu through the use of the lawyers. Ithu tukoiga atiriri tukwenda kihoto na turahoya thirikari itu tunyitanire muno twi tayari guthie githurano turari tayari kuringana na mibangire ya kambuni citu ithuothe turathiaga factory citu ciothe kuringana na articles and memorandum of association turari tayari guthie githurano no riu turacoka turona andu aria marathekire kumenya tondu mari kwina mbia nyingi iroka mbia icio irengo icokeria andu acio nigetha moke matuthumbure nacio hau riu turaiga tutingitekera kuria mbeca iriku haria hangi na turahoya thirikari itu through the TBK makorwo mari ribari andu ega mekurumia maundu kuringana na kihoto na kira kiagira gutongoria makiria ni public interest ya murimi ndatiguo andu aitu twani na economy no igathie ta uria baira muyathire eguthie uria kahwa karorete tunyitirire turutira twi hamwe. It does not matter who will be in the office. What is important is do it accordance to the governance that we have already read in our articles and company law. Na hiyo madogo machache gawitwo murathime na no turaiga ati okoro matigwitikira kurututhire ora mibango ira yagireire ithuĩ twi tayari gwitarĩmia itu nigetha moke marie na aria maratutongoria na andu aria angi mameha tukuiga macani maitu ucokeria ngao thirikari itu na TBK na aria angi no tukorwo twi watchful. Bara twamiambĩrĩirie 1999 is now 25 years later na andu makenda kunina andu mabaa kuraga munene wao ngikana moyo ugu ndio wamesikia kuna pesa tusalipe mingi. Sasa hii ndio wanaleta wale directors wa kitambo ili wakuja kutangaza bonus gani? Itawezekana? Itawezekana? Hata afadhali mtu akufe. Kila mtu atangaza njasho yake. So sisi hatuna ubaya, tunashukuru serikali kwa kutushikilia hivyo na kutembea na sisi, lakini wasiingilie, wasileta watu wanaingilia sisi kufuruga watu wa majani. Watu wa majani watu wametulia, economy inaenda vizuri sana pande ya majani. Wacha tuendelee hivyo. Na kama ni uchaguzi, wacha iletwe kesho. And I'm sure all these directors will be elected back again. Sababu wakulima wanaona mnafanya kazi mzuri. Wacha election zito kesho. Watu waenda chaguliwe. Turundi tena. Tuongeze bonus mara. Tukienda mbele. Hiyo ndio mkulima anataka. Hii siasa nyingine ya kina hii ya kayo hii TBK chairman hii siasa nduni ya majani. Mbona nataka kurudisha majani kule tulikuwa huko? Wanataka kurudisha kama pyrethrum. Kama kahawa kule inaendelea. Kama miwa kule imeendelea. Hiyo hatutakubali. We are farmers, all of us we are farmers. Na tunajua kule tumetoa majani na pale tumefikisha majani na wakulima wamefurahi. Tuendelee na njia gani? People has converted itself to deal with the tea factories and Mheshimiwa who invited me and my senior Mr. Kiruni. It was a firm of Milimo and company advocates who are being assisted by analyticians. The lawyers were very many. I know elections were held in 2021. The new management allowed to have elections system. We now find that even now
Makofi. Thank you. We have our factories. Had agreed that you are going to embrace the reforms and engage with government so that where they are. No, because you are here. The next people that I'm going to introduce. How do you want to work? Sisi. You have farmers. Wale wana sisi hapa. Naomba hapa main business of the day. Asante. Karibu sana mheshimiwa. We introduce our board members. What to go now? Board members. To have the four directors declare the bonus of this year, last year. Yes, good afternoon everybody. Yes, my name is Guadaro.